Салому алейкум бародарони азиз, чӣ хел мебинед? Магазини Realfon. Рӯзи якта ба якта телефонақа тишинос мешин. Samsung A05 4/64 10,5 рублай, 5 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Нархш боша 10,5 рублай 4/64 тагаш. Ва иҷадааними Samsung A05 4/28 памя дора. Нархш 12000 рублай. Ва Samsung A15 4/28 свети сафед шакли дидесин. 5 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Нарх телефон 14500 рублай. Свети сиёхш. Ва иҷада бо Samsung A15 6/128 16500 рублай. 5 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Ва иҷада бо новинка Samsung A25 6/128 памя дора. 5 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Нархш боша 21000 рублай. Сиёхш 21000 рублай. Бо иҷада ҳастай телефонои буҷетни Itel A70 4+8 оперативка, яъне 12 оперативка дорад, 256 памя дорад. Свети сабз. 4 асветка ушон ҳастай. Каседе кадомуш маъқул меша, мақсад як та скриншот мекунем, мепартоин, кортона иншолло буд мекунем. Realme Note 50 3/64 памя дора, 13 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Дар комплектация ё ҳама чиз стекло, чехол, блок, кабел, қоидави ҳамаш мондагиа. Бо иҷада Realme C51 4/128 памя дора, 5 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Ина дизайнш дидесин, ранги айфонуна. Нархш 10500 рублай. Бо иҷада ҳастен дизайнш бо боги 8/256 Realme C55 8/256 памя дора, 5 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Нархш 15000 рублай. Бо иҷада ҳама арзон телефон инми Redmi A10 Plus шикли дидесин. 13 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Нарх телефон дидесин 5 мегапиксел 5500 рублай. Бахшиш бародаро 5500 рублай. Бо иҷада ҳаста Redmi A3 3/64 памя дора, 13 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Нархш 7000 рублай. 4 асветкашон ҳастанд. Бо иҷада телефони арзон Itel P40 4/128 памя дора, 6000 мАч батарейка. Нарх телефон дидесин 8000 рублай. Болода бо Redmi 12 4/128 памя дора, 5 мегапиксел камера. Нарх телефон 12000 рублай. Чӣ хел дидесин. Дра светкашон ҳаста ёзи наличкада. Redmi 13 8/156 памя дора, 5 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. 13500 рублай. Бо иҷада Redmi Note 13 чиқи дестен дизайнша 108 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Нарх телефон и 6/128 тагаш 16500 рублай. Ва иҷада 8/256 тагаш боша 19500 рублай. Бо иҷада як донаи дига мондагиа Redmi Note 12 Pro 4G 8/256 памя дора, 108 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Ина телефон худаш. Бо иҷада ҳастай Poco X6 Pro 5G чиқи дидесин 8/256 памя дора, 64 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Ин дизайниша. Бо ҳастай Redmi Note 13 Pro Plus 5G 8/256 памя дора, 200 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Дар комплектация и телефон стекло, чехол, блок 120 ватта, 20 зарядка мета. Дар мобайни 20 минут дури дур 25 минут ай 0 то 100 пар мекунад. Бо и тарафода ҳаста ина Tecno Camon 20 8/256 памя, 64 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Ина чиқи десин. Tecno Spark 20 Pro Plus 108 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Ина дизайни чиқи десин. Хоб Aqui, aqui no telefone da magazine Mondore.
چی تلفنی که یعنی تو این وقت ویدیو داخل نشون داد میتونم که این رقمایی که اکران دستی اکی میگه که رقم مراجعه کنه رنگ اسمت نشه رنگ استیل اسمت نشه اکی میگه که خیلی خب تو ما میگم که بارداره عزیز اینجا مغازین داره یا مغازین مون با یک کس داره در یک کس ما میتونم که همین رقم مراجعه کنه رقمای 0388 رقمای واتساپ شه همین رقم مراجعه میکنه اپراتور مثلا авиакаси шумо да билетро ба нархи дастрас ба ҳама сам нависта метатон чи ай туристон ба дасти омадан бошад чи ай ба туристон рафтана чи граница гузаштан чи ай граница ба ис омадан барои перескал граница барои ҳама тараф билет навистатон мекард авиакаси муроҷиат мекард ва барои рақам магазин агар омодан хоҳед адресои мо шаҳри Москва метро Бутерский торговый центр Зигмунд магазин аз соати 10 саб то соати 10 бегара кор мекард метавонед ки бемол омодан бигиред магазини мо шуморо интизор аст рақамҳо барои муроҷиат дар рӯи экран марҳамат бемол магазин риахун ташриф биёред мо шуморо интизор то дидор.